Aastal 2005 rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo kuulutas välja rahvuste päeva ja alates sellest päevast meie sünnipäeva tähistatakse ka üle Eesti ja meiega korraldame etnolaada juba 12 aastat. 2 päeva, kontsertprogramm, näidame ka erinevate rahvuste kultuuri, köögi, inimesed vestlevad oma vahel, räägivad oma kultuurist, tutvustavad ennast erinevates keeltes, et näidata meie eestimaalastele ja külalistele, kui värviline ja mitmekesine Eesti on. Ой, на горі ярмарок, під горою шарварок, там дід бабу продає, ніхто грошей не дає, там дід бабу продає, ніхто грошей не дає. Ой, дідуню, дідоненьку, сива твоя борода, чом ти мене не продав, як я була молода, чом ти мене не продав, як я була молода. Пазичани годі, пазичани годь, пащандуть, оди кіємері, пазичани годь, пащандуть, оди кіємері, вєрє паз, пащандуть. Skaista poidra. Orma mina desho esiautada nedijana njarnjarnjuška ekskurskaista poidra. Sedmetina rindina ja pašarindas galina ja njarnjarnjuška ekskurskaista poidra. Szépe már több is talán, hogy nap után, minden nap délután eljött a dédapám. Mesélt olyat, mesélt ilyet, mesélt sok csodát, igen, mesélt sok csodát, hódított is talán. Kisfiam, így szólt hozzám a dédapám, jöjj velem, hagyjuk itt a város zaján, jöjj velem, mesélek meg itt sok csodát, elmegyünk, sőt leszünk mindkét jó barát. Слава табранзан, на тиране не бутан, маном чунам саванат, юраю глазом килек, эй, таран сустава, невер перле буранат, невер перле буранат, да хамариш пасаванат, эй, таран сустава, невер перле буранат, невер перле буранат, да хамариш пасаванат. Где у поля три ковениченьки, посварились три девиченьки. Белявая, чернявая